Páskini eru ikke nu. Páskini hava ongantíð verið. Ongantíð. Hvordan ta? Jo, du eitur ikke páskini. Tu kunne páskini hversi vera nu eller næsta år eller nekrantíð. Folk blandar vi jólini tei, og så halda dei páskini tei, páskini, nei, páskinar tær. Tui da, nu det páskir. Nu det páskirnar. Ikke páskini. Jólini, jo. Jólini tei. Øyne jól, men øynar páskir. Øynar páskir. Og páskir bendir du akkurat som øynar bukser. Buksenar tær. Páskinar tær. Her det buksenar. Her det páskinar. Páskirnar. Páskinar tær. Og det som jól og páskir hava til felags, det er at tei bei tingene flertalsår. Akkurat som hus flertalsår. Så er det husen oppe. Da tosa man ikke flerhus, man tosa eitt hus. Tui fra gamlar tui vær eitt hus, hus. Tui at du hei uthus, du hei fjøs og tjall og uibuarhus. Tui var det 3 hus, men hus, det vil si eitt hus. Jólini, jólini, tui at det er nekva deir og jólun. A syngja jólini inn, heilt fram til 7. januar, da. Og páskirnar til òsne flere deir, 22 deir, da. Så at du hever et markfellene ui her, markfellene, det er, ja, markfellene, til fjalltotta, tui at det er margir deir, mengjir deir. Mengjir deir. Tui det øynar páskir, og tui det øynar bukser, tui at det er året buks, det faktisk en brauk. Vi sier også brøkur. Ja, man øynar bukser hava 2 brøkur, så tui det bukser. Øynar bukser. Men du kan stå som vinstur brauk og høgru brauk, men det saman til øynar bukser, så det brøkurnar. Det er brøkurnar. Så nå det páskir. Páskirnar det komnar. Og páskini, det ikke her, det kom ongantíð. Lær det til hesar páskir. Lær det til hesar páskir, at året páskir et flertalsår, og det kventkins. Kventkins. Det kventkins flertalsår til rauten. Øynar páskir. Nu det páskir. Páskirnar du her, ikke páskini. Og det kom ongantíð. Kjør så vel.